lalpa le diaral chun moi rem vele fok lai zong nen mizo car bazar YouTube channel clear tu te in zawai che bai ve kule hei tun tum video chuan in ignis china che sang karon tilang vele dona ignis china ron tilang ve thin te che tin request te comment lamai ron siam thina tian hei hun rim chang ma sabera ignis china karon tilang thei don ta ni hi ignis nei tu tian an motor china mizo car bazar he ro ti mu meka yen ignis chi sang kan chei thina rong chi sang tian showroom ala chok hlim te pon mizo car bazar a hian china ron mang thina ron tlan phia ti halo chei sak thina ni tin at lak chhoni chei ngal kherlo te pon tia hnuwa te pon meron dor thina chhun lama hun nei lo tan po zanda ko thlanga dor kan hon thina wangin ti hian chhun zan zomin ignis cheina kan thok thina ni tin offer chi sang kan fita phek chi te box type te amum te tin under seat kan tiang chi te le ka ti chi sang kha kan neya kan fit sak thina ni tin ignis ke mani kher miron dor du ke mani chei kher du tam tak ris nei tu te singa anom thina min ngak ve ram thina kan hun ma te na zir lo tel nen ti hian kan chei ngakin min ron pan ram thina ignis nei tu motor kan chei sak te zong chunga polom thu kan soi ngal ni tin ignis cheina hi kan nei thang reng khop maya chi sang kan neya kan thil nei sang te hi tum video hen karon tar lang thei don ni hi mizo car bazar YouTube channel hi lo subscribe la ta hianin kan chet vel na sang te le motor kan cheina sang te kan chei dan le accessories dan te mizo tangin ti he karon soi fia thina tin na man te thlengin karon tar lang thina teng te lo tang kai pui vela te tuna kan hume ko hi ignis fog light DRL kan vo don me kan hi fog light ni ta ma ke LED ve kan ta amaina original na ron chobang chi kha chu halogen na lo ni ta khang kha fog light LED ve kin kan thak gon ni tin offer wiring kan thak le don boka JBL ni dona ama hian offer ama sound sa hian du tok lo wangin offer an vo bel dona ten JBL under seat so ta so na meka ta so ni se kan vo le don ni hi ten wiring kan kaltir meka e tama hian moi te ten en local tir vele mek boka converter an lo fita tin JBL wiring kit bag a hianin blow pang converter an chi te trust converter an chi te kan neya he converter mangin rockford converter po kan nei ni ti chuan khunga chuat hnoya khon hemi offer wiring zong hi chunga hnoya akal phei vek ton ni ke ta main ma huma so control lo bel vele mol boka ti chuan in apui ten alloy wheel an lo thak vele don boka je kan up molanga ti chuan alloy wheel a point up size don hian ing size vel nge mangela moi to kang ti te pole ta profile to po karon soi le don ni yan pakhatin alloy an thak mol line pakhatin wiring alo khoya pakhatin sun control lo bel boka tikhan training seat cover ten lo fit le thei boka tikhan hunin langa time waste lu tuk lowin motor te kan lo chain kan lo tivel thei ni hi ei tuna kan mu me ki fog light LED khan ni china kan soi khan ya LED ber kan kha kan fit zo to ti chuan in DRL le matrix light ang dewin ron signal light indicator ter ron tel theya nekina ron ti eng le chinang ten alloy wheel hi 15 inch ama tayar ngai mang thei turin ama tayar tho mang khan 15 inch alloy da tho kan thak sak le ya ti chuan 16 inch mang du tan te 17 inch mang du tan te pon tayar upsize tan tur kha thakila kan line thil fial le don ya tuna hian he DRL ber chu kan fit vele don ni ko khu i parking on zone chia a ring light ang khona fog light ko lo eng tur ni ta ka fuse splitter kan ti thar kan cheina te po ka lo ti lan ang chi kha tiang kha ni ya chung mang chonin kan ti le don ni ten power window module kan nei le ta remote lock manga ama window in up so vek thi dang chi khai ni sa gan vo le power window switch me chok tre ngai lo khan ve khat remote in me se khan ama up so vek to mai don ni ti hian ama ta yar ngai bok mang po khan alloy wheel gan thaka tor to tu te chin chenan mizo car bazar sticker logo kan bel ve sak vele zel boka tin auto came premium seat cover kan nei vele boka ti chuanin heng seat cover ho hi thang reng khop mai i bucket fittings kan tiang chi kan video ma sa te boka ron tilan tong chi ho kha ania ni secret po de po thailo seat cover thada tu kan ni ten lamination mat om velia kan lamination mat te quill premium lamination mat ti ani big de khera mumbai tra kan chalu ania tain 5D carpet ignis am han tu lew ki koidan jong idang vek ang chi kha khowang mai kan tiang chi waterproof ang kha ignis tan po kan lo nei ni hi hianin a seat kan la thanga a chuat zong khu kamin kan hi 5 vek anga chum hinwa floor lining waterproof leather flooring kan tianga 5D mat kan vo boka ti chuan headlight backlight ti velo hen chrome ang chi te black kit tiang chi te kan nei vek boka a chrome du tan chrome kan vo saka a black du tan black kan vo sak le maya tuna kan mu ho chrome at le ho khan ta chuan hemi zo hianin
a black kan vo vele don a black kan vo huna po karon tilang le sin don nia ti chuan bucket fittings kan tiang kha thui be vek ang chi kha lumbar support lai jong pong te ki koi dan jong inang vek a seat cover fit ang chi kha khat tiang chi lir kan seat cover kan fit awang le kan down vek thin awang hianin kan seat cover fit sto sakte an lung oi thin hle ya tin nan thian tele an hmer thiat le du sak jong te po mizo kar bazar angei seat cover fit ti ro tin an lo suggest vele thin ni ye sa control kan lo bel mol mola sa control bel tu poi pani kan ne a roll in bi pani nan bel thaya chuwang ha rei vak ngai lovin tin damping kan tiang chi te hei sound damping ang chi te heng sang hi igni sam ham tu te le achua ta le akong khara bel tu te po garan nei thar vele to ni ti chuanin heta hem black kit china ka soi kha chrome kit ma china kan wa sa to a tu black kit kan en vele don nei side glass abo black kit ania catch cover te black kit ania de kana dum atle du lo tan puna dum wa tu lo vele ni sa control po bel tu pani kan nei wangin hun rei lo te chungin sa control kan bel zo thei boka mi rungot po ye hun central chung rei lo rungot tur po hi min pan chan nan tak mi ron mang ve thei ni tian woofer poi box type te chang kan nei kan ti thoka active subwoofer tian kan wa vele dona tian tire upsize tu tan 15 inch atangin 16 inch agar upsize dona tire profile a khanin 20550 R60 ni moi tok chen ya khat moi tok chia kaka 15 atanga 16 upsize tan 10% premium alloy moi tuk tak mai gan vole don boka tire thar lak vek alloy thar lak vek ake gan thak sak gon hi kan ne na bung ro le reng te kan thil le piang hi amhunai kan fit sak khal thei zela aloi huil ania mo sit cover ania mo ufar ania weng ko le se a fit na tu mun danga son le ngai loin ke mani kan fit sak khal thei zela tin aloi huil thak ke tan an mani huil nat hlui mang to kher lo khan anti thief lok nat ampa bo kan lo soi fiat tong chi ka mi solina an ruk ve thelo len her ve thelo tu ra converter tel lo wa her ve thei me lo tu anti thief lok nat ka man sak le chen pokani kadi chin kha tun tum video a ignis accessories ka ron tilan thei chin chu han le pot mai sela henga kan tilan man kher lo po hi next video la ma te po ignis sin sang kar na tilang le thei tu ra ngai taila i transformation kan en sinang fog light kha so ni ama lan da tang khan ti hian ring light angin kan lan tir le a chung ko led fog light lo tel le boka in signal light kalpa khanin signal light ipek nga zonga apianga khan alo indicator kharon in pe tel vele boka tian he moi rem khop mai kan video te top thleng amilo thlir section awangin kan loma ignis chei tu ten mizo kar bazar hi cheinan aro ti mu thina nang pon ignis nei ni zoi ron chei tir ve ngei don nia chun lama hun nei lo ni pon zandar ko thleng kan in honge kan next video lo mu theinan le next video kan zawai kai mu le theinan mizo kar bazar youtube channel li milo subscribe ula tin request in nei ni pon comment section lama melo share tir ula in request ang te ron a theyang chin ron ti thlo ting tham kan tum don nia in zawai mang tha mu tui vek ule Mizo Kar Bazar YouTube channel hi ilo subscribe ve don ya